Ake ngiphinde ngithathe ithuba nginibingelele nonke abalandeli baleli page acela like, follow, uphinde ushare video. Ya nanka ama-highlights amancane ephathi kaSisincamo, celebrate lethu la ka-TikTok. Bek-celebrate usuku lakhe lokuzalwa izolo. Abantu baqhamuke baba baningi kakhulu, beqhamuka futhi endaweni ezahlukahlukene bezofisela uNcamo ukukhula okuhle. Iphathi yakho uSisincamo kwa-Max Lifestyle elaphana eMlazi ngaphansi kweDurban. Ngathi iphathi iqale ngabo-1 somewhere around 1 uqala kwayiphathi. Bekhona-ke laphana even ama-celebrate Qwabe Twins bekhona, bebaningi nje abantu kade befikile bezojabulisa uNcamo. Naye-ke uSisincamo bengayibekele phansi, bengayibekele nje phansi ejabulile, jiva, eshaya ama-get down, ehle nyo, kuyithuke esevumbuka eseshona phansi laphana kuyi-bounce engaphosisi but umqaphi loyana washona phansi lapha wafika oluma into ecijile. Yaba siyambongela bandla uNcamo sibafethu, abantu baka-TikTok benze iqiniso elihle kakhulu, abantu bakhombisa ukumthanda kakhulu uSisincamo.